This is Three Kings Day, Wanaragua in Livingston, Guatemala. Let's talk about some of the customs that Garifuna people celebrate during the months of December and January. During the entire month of December, children's games such as spin top, marbles, and puta paninye are very popular. On the day 12th of December, during the morning time, Indio Honey or Indio Dance Day, right? That would be during Virgen de Guadalupe Day, and in Guatemala, it's known as Pororo. That's probably one of the most festive events happening in Livingston and in Puerto Barrios, and it's a tradition of the Marcial family in both Livingston and Puerto Barrios. During the afternoon, the celebration of Indio Barbaro in Honduras, Waro Indians, is very popular, and this is still going on in many of the Garifuna communities in Honduras, especially in Limon, Trujillo, etc., etc. During the nighttime, on the 12th of December, Lagumeseru Asayahani, which is the Christmas play, Pastorales. And now we move to the 24th of December. During the afternoon is the arrival of the Warini. The Warini happens to be, but the Warini and Pia Manadi are now extinct in Belize. These are the names of the rituals that take place prior to the Christmas season. The Warini is the prelude to Wanaragua. Warini and Pia Manadi, now extinct in the country of Belize, are the names of rituals performed earlier during the Christmas season. Warini is the prelude of the mask dance centered in West Africa for the Wanaragua, according to Cayetano, book released in 1993, page 87. This features men wearing cardboard masks and fully dressed in dry banana leaves while carrying elements such as the canoe paddle or an axe. Warini dancers moved with the same drum accompaniment used by the Wanaragua. Traditionally, though, they left only on December 24 and returned on the night of January 6, which meant the beginning and the end of the Wanaragua season. Going back to the celebrations on the day 24th of December, during the nighttime is the Asayahani, which is also known as the Christmas play or Pastorales, and Misa Gallo, or Midnight Mass. La Misa del Gallo followed by Fedu dance, Hüngühüngü. Now we are on day 25, Christmas Day, December 25th, which is an all-day Wanaragua dance going from house to house, and also all-day Purisilama Day, which is the Koreopatia. On the 27th of December is all-day Pia Manadi dance or Charicanari in Belize. Pia Manadi is in Honduras, and Charicanari is what they call it in Belize. On the date of the 28th of December is all-day Satisi dance. On December 29th, during the afternoon is Gunchei dance. Then we move on to the next day, the 30th of December. During the afternoon is Sambai dance and Chunba dance. Day 31st is during the evening Asayahani Christmas play or Pastorales followed by Fedu Hüngühüngü dance. Now we enter the month of January of the brand new year. On the 1st of January, during the morning, Abusuraguagule Day or Garifuna Salutation Day. During the entire day also, Wanaragua dancing is
out in the streets of the towns. On day 6, as in today, Three Kings Day, during the morning, is Sederahani Day, or Three Kings Day. During the afternoon, Asayahani, closing of the Christmas play, closing of the pastorales. Installation of the Mata Hamburi. On day 7, the following day, through the 14th of January, during the afternoon, is the Hesederaha Mata Hamburi, looking for gratifications. On day 15, during the afternoon, closing the Mata Hamburi, the return of the Warani, marking the end of Christmas festivities. This information was provided by Professor Salvador Suazo from his writings. Festividades que se llevan a cabo en las comunidades garífunas en Honduras y Belice. Ya no tanto en Guatemala. En Guatemala todavía se celebra el Wanaragua, pero ya no existe el Warani, ni el Pia Manadi, ni el indio bárbaro. Por ejemplo, en el mes de diciembre, el día 24 por la tarde, es la llegada del Warani durante la noche de Asayahani, obra navideña o pastorales, y misa gallo, misa de medianoche, la misa del gallo, seguida de la danza Fedu, Hüngühüngü. El día 25 de diciembre, Navidad, todo el día es danza de Wanaragua, yendo de casa en casa todo el día, celebrando la Navidad. También todo el día la celebración de Purisilama o Koreopatia. Luego el día 27 de diciembre, todo el día es danza de Pia Manadi, que es conocido en Belice como Chari Canari. El Warani y el Pia Manadi ahora ya son extintos en Belice, pero sí se celebran todavía en todo su esplendor en Honduras. Son los nombres de rituales realizados anteriormente durante la temporada navideña. El Warani, el cual es el preludio de la danza de Wanaragua, que está centrado en África Occidental para el Wanaragua. Estamos hablando del Warani, y esta información fue recabada del libro de Mr. Cayetano en 1993, página 87. Presentaba a hombres con máscaras de cartón y completamente vestidos con hojas secas de plátano, mientras cargaban elementos como un remo de canoa o una hacha. Esta es la figura del Warani. Los bailarines de Warani se mueven con el mismo acompañamiento de tambores usados por los Wanaragua. Tradicionalmente, salían solo el 24 de diciembre y regresaban la noche del 6 de enero, lo que significaba el comienzo y el final de la temporada de Wanaragua. Esta información es de acuerdo a su autor, el doctor Oliver Green. Ahora sí seguimos. El día 27 de diciembre es la danza de Pia Manadi o Charicanadi, como lo habíamos dicho. El 28 de diciembre, todo el día es danza de Satisi. El día 29, por la tarde, es la danza de Gunchei. Luego nos trasladamos al próximo día, 30 de diciembre, por la tarde, es la danza de Sambai o danza de Chunba. Ahora el 31, durante la noche es Asayahani, Christmas Play o pastorales, seguido de la danza Fedu o Hüngühüngü. Y luego para amanecer el 1 de enero, durante la mañana, el día de Abusura Guagle, día de saludo Garifuna. Durante todo el día también danza de Wanaragua, que van de casa en casa celebrando el Año Nuevo. Luego el día 6 de enero, como hoy,
Día de Tres Reyes, durante la mañana es de Esederehani, Día de Reyes. Por la tarde, Asayahani, clausura de la obra de Navidad, cierre de pastorales, instalación de Matahamburi. Del día 7 al 14 de enero, durante la tarde, se celebra el Hestederha Matahamburi, o sea, buscando gratificaciones. Ahora, el día 15 de enero, durante la tarde, es la clausura del Matahamburi, o sea, el regreso del Warini, marcando el final de las festividades navideñas. Esta es información recabada del profesor Salvador Suazo a manos de Garifuna Heritage Foundation United, GAFU. Now, let's explore the different dances. There is a variety of artistic and cultural expressions within Garifuna society, but the most popular ones are the festive dances, right? So let's start with Purisilama. This is a rhythm that is well known also as Burusulama or Koreopatia. It is pantomime comedy or farce dance, where in a festive scene, men are courting women. All the men dispute all the women that are present, but one of the members is singled out by both the men and the women. This is exclusive dance for the men, where some of the men dress up as men and some in women's clothes. Now, Hüngühüngü, this is also known as Fedu, which is the feminine dance by excellence and a very popular, celebrated during the Christmas festivities. All of the melodies that enhance this dance are uniquely of feminine inspiration. These songs are loaded with stories telling of anguish, distress, and happiness. It is danced by women of any age, and the only masculine element present during the dance is made up of the banner or bearer and the drummers. Now let's explore Gunchei. Gunchei is also known as Inawe, and it is a revolutionary dance of Garifuna society. It commemorates the advent of the French Revolution, a new system of liberation for those people who were oppressed. In its beginnings, Gunchei was known as, by excellence, as the Garifuna aristocracy dance. Now let's explore Satisi. This is an exclusive dance for the elderly, usually older than 40 years of age. Satisi is smooth and cadenced and is rich in a variety of rhythms. It is characterized by its instrumental melodies. This is a dance that is in danger of extinction due to the lack of young musicians who could embrace its qualities in tones, and because Satisi is difficult to register in musical notes due to its instrumental nature. This music is played using instruments such as the flute and drum set, and it's danced during grand ball or quadrille, according to Armando Crisanto Melendez, the director of the Ballet Folclórico Nacional Garifuna of Honduras. Chunba or Chunba. Chunba dance is a solo dance performed by a woman, often exhibiting a large degree of individual style. This is the dance of ability and liberation, of sluggish energy. It is exclusive danced by males. It is danced in an individual form where the level of ability and skill in order to imitate the actions of the people around him. It stimulates excellence, virility, superiority to the genius who surrounds him. Salvador Suazo states that I reminisce about those celebrations back in my days in the Garifuna communities, which have been slowly disappearing. It looks like those days will never be back. Now let's close it out with Chari Kanari. Chari Kanari is a processional mime and dance ritual, and the accompaniment provided by drums, harmonica, and a blown conch shell.
The ritual features two-foot cow, the devil, and other stock characters, and is performed during the Christmas season with the Wanaragua ritual. Charikanari begins on December 26, Boxing Day, and is especially popular among children who are particularly fond of the two-foot cow, a man wearing cow horns, a cardboard mask, and long trench coat and padded buttocks. Again, this information was provided by Professor Salvador Suazo. Ahora vamos a describir los diferentes bailes y géneros garífuna. Hay una gran variedad de expresiones artísticas y culturales dentro de la sociedad garífuna, pero las más populares son los bailes festivos, las celebraciones de los pueblos y las ciudades, las ceremonias. Por ejemplo, vamos a empezar con Purisilama. Este ritmo también es conocido como Burusulama o Koreopatia. Es la pantomima, la comedia o el baile de la farsa, donde en una escena festiva los hombres están cortejando a las mujeres. Todos los hombres disputan a todas las mujeres que están presentes, pero uno de los miembros es seleccionado, tanto por los hombres como por las mujeres. Este es un baile exclusivo para los hombres, donde algunos de los hombres se disfrazan de hombres y otros de ropa de mujer. Ahora examinemos el Hüngühüngü. Eso también se conoce como Fedu. Es el baile femenino por excelencia y se celebra muy popularmente durante las festividades navideñas. Todas las melodías que realzan este baile son exclusivamente de inspiración femenina. Estas canciones están cargadas de historias que cuentan angustia, felicidad. Es bailado por mujeres de cualquier edad y el único elemento masculino presente durante el baile está hecho por el abanderado y los bateristas. Ahora nos brincamos al Gunchei. Gunchei también es conocido como Inawe y es la danza revolucionaria de la sociedad garífuna. Conmemora el advenimiento de la Revolución Francesa, un nuevo sistema de liberación para aquellas personas que fueron oprimidas. En sus inicios, Gunchei era conocido por excelencia como la danza de la aristocracia garífuna. Ahora aprendamos acerca del Satisi. El Satisi es un baile exclusivo para personas mayores, generalmente mayores de 40 años. Satisi es suave y con cadencia y es rico en una variedad de ritmos. Se caracteriza por sus melodías instrumentales. Este es el baile que está en peligro de extinción debido a la falta de músicos jóvenes que puedan ejecutar sus cualidades en tonos porque Satisi es difícil de registrar en notas musicales debido a su naturaleza instrumental. Esta música se toca usando instrumentos como la flauta y una batería y se baila durante el gran baile o la cuadrilla, según el profesor Armando Crisanto Meléndez, director del Ballet Folclórico Garífuna de Honduras. Ahora aprendamos acerca de la Chunba o la Chunba. El baile Chunba es un baile en solitario realizado por una mujer que a menudo exige un gran grado de estilo individual. Esta es la danza de la capacidad y la liberación de energía lenta. Es exclusivamente bailado por hombres, se baila en una forma individual donde el nivel de habilidad para imitar las acciones de las personas que lo rodean simula la excelencia, la virilidad, la superioridad para el genio que lo rodea. Salvador Suazo afirma que recuerdo estas celebraciones en mis días en las comunidades garífunas que han ido desapareciendo lentamente. Parece que esos días nunca volverán. Y para cerrar vamos a aprender acerca del Charikanari. El Charikanari es un ritual procesional de mimo, o sea, como de burla y danza con el acompañamiento proporcionado por personajes de stock
y se realiza durante la temporada navideña con el ritual del Wanaragua. El Charicanari comienza el 26 de diciembre, día de Boxing Day, y es especialmente popular entre los niños, a los que les gusta especialmente la vaca de 2 pies, el two-foot cow, un hombre que lleva cuernos de vaca, una máscara de cartón, una gabardina larga y nalgas acolchonadas. Gracias, profesor Suazo, por tremenda información.